ifunganye ariko ari yitugeza hehe kwa data. Bwana sifiwe. Iri jambo ryanejeje cyane. Inzira ifunganye Kofi. Inzira ifunganye kwezi. Iyi nzira ifunganye niryo rembo ritugeza kwa data. Na data ubwiwe waturemye yaciye mu nzira ifunganye. Yesu Kristo kugira ngo acungure Kofi, kugira ngo acungure jewe imbe pagaza imbere yawe, amepitia njia. Haleluya, haleluya. Mungu ni Mungu. Chakusema irembo rifunganye uhagarara ushikame ku isezerano ry'Imana. Hakika ya Mungu atatimiza. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Amini tu atatenda. Atatimiza hakika ya Mungu. Ni kumwe yambuye yarambe. Wesi asandi kuko natwe tugiriwe amahirwe muri abo ngabo bagiye kugira ico bavuga imbere y'ubwoko bwawe bwicaye hano. Atari uko tubarusha, ahubwo ari ubushake bwawe bwabishatse. Ndakwinginze byiringiro bizima ngo emera uzubane natwe, umanure umwuka wo kumva no kwakira ibyishimo n'umunezero bibe hano hagati muri twebwe, kugira ngo ico washatse no mugoro bubashe kugisohoza. Asandi kuko ari wowe Mana ibyemeye kuko ubikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Mitima yacu iranezerewe muri uyu mugoroba kubera kuko tubaye imbere y'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Mbere ya byose tubanje gushimira itorero rya Foursquare ya Bishop. Imana iguheza umugisha cyane kabisa kubera kuko muduheza uno mwanya wo kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Kofi yabivuze simbisubiramo, yicisha bugufi. Yicisha bugufi kabisa. Abandi bashumba basigaye bakurikirana amateraniro online, akicara muri biro akazareba amateraniro ari mu ikanisa rye, ariko Bishop azaza mbere akanasohokana natwe. Haraho nagiye mwivuga butumwa mbona umwe azaza akinjira agahita abwiriza, yarangiza kubwiriza agahita asohoka atayinjira mu modoka, aticaye no ku ntebe bamuteguriye. Rero iyo tubibonye mwicaye hano tubiheza agaciro. Imana ibaheze umugisha. Mu by'ukuri umutima wanje uranezerewe cyane, numvishe ko nishima. Cici Imana imuheze umugisha. Azamuye amateraniro kabisa, yavuye iriya ku isoko ibohora yatse. Timonye ko na Bishop ashitse amatanga agakorasi, ni nkaho bagize ibihe byiza iriya hirya. Imana ibaheze umugisha. Abayumbe mutambuke dutambira Imana. Niyegereje gapapa. Imana iguheze umugisha. Karibu mutambuke hano, hariho abayumbe. Niyegereje ba pasiteri, ni umuyumbe kuva ku Kibuye. Pasiteri kuva Amerika twabanye mu gitondo aho nigishije. Imana ibaheze umugisha. Bayumbe bose mutambuke, abicaye inyuma n'imbere mutambuke. David ari he? Ngwino ara karirimbo tujame imbere uvuge ngo Mana unejeje imitima yacu. Iryo jambo nushaka ari yo refure yonyine uririmba, nitumara duhite tuvuga ijambo ry'Imana. Musa ndakwiyegereje. Imana iguheze umugisha. Umuntu agira ibiryo akunda, nkunda basi ari utugaburira cyane. Rero ndabiyegereje babukuru kuva Gisenyi, karibu cyane. Mwigira imbere. Hallelujah. Anunejeje imitima yacu
twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami Mana we udukumbuje w'ijuru banunesheje imitima yacu we twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje banunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none Mana we udukumbuje banunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none Haleluya Mana we ukuri banunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami we dufite isezerano Mana we Imana ihoraho watore umukwe Imana we Mana w'intama dufite isezerano we Imana ihoraho watore Imana w'intama dufite isezerano Imana ihoraho ukuri we watore Imana dufite isezerano Imana ihoraho ukuri we Imana Baba. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu.
Amen. Mwiki hasi tubanze tuganire ijambo ry'Imana. Baheze Bosco mikoro. Tufashe gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Sinzira yoroshe igana mwijoro ninziriri mama wa meshiwe modela siba. Haleluya Yesu. Sinzira yoroshewe igana mwijuru we ninziriri mama wa meshiwe ariko Yesu wacu adukingira byose we nibikomeye azabyorosha. Ntabwo ari inzira yoroshewe, ntabwo ari inzira yoroshe gukurikira Yesu. Talon frère bikomeye azabyorosha. Ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo haleluya gukurikira Yesu akuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. Tufashe gusoma papa igitabo cya Matayo ibice 7 umurongo waho wa 13 no wa 14. La sinji ala Israeli la sinji ala kutembea na Yesu kuongoza safari machi. Somera papa Matayo 7:13. Bibiliya iravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka, ari inzira ijana abantu kurimbuka, ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, kandi abaca muri iyo nzira ni benshi. 14. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, ni inzira ijana abantu mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bakeya, ariko abayicamo ni bakeya. Amen. Subiramo uwo murongo kuko ndaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo inzira ifunganye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, inzira ijana abantu kurimbuka ni nyabagendwa, kandi abayinyuramo ni benshi, kandi iyo nzira ntizibura abagenzi, abayicamo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, ni inzira ija kwa data, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake, kandi abayicamo yabuze abakiriya. Amen. Yesaya 35. Yesaya 35 no ku 8. Bibiliya iravuze ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, iyo nzira izitwa ya nzira ifunganye, abanduye inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, hawatapitia kwa hiyo njia, ahubwo izaba iy'ababandi, abagenzi naho baba arabaswa, ntibazayiyoba, nta ntare izahaba, izaboneka muri iyo inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, inyamaswa yose y'inkazi ntizigera muri iyo, ntibizayibonekamo,
ahubwo abacunguwe haleluya nibo bazayinyuramo. Amen. nibo bazoyicamo. Amen. Mwonemerera tugatanga haleluya. Ngaho ni muzamura amaboko. Haleluya, 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 haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Igitabo cya Matayo kiza kivuga ngo igiti cyose kizomenyekanishwa n'imbuto zacu. Aravuga ngo igiti cyiza ngo cyera imbuto nziza, akavuga ngo igiti kibi nacyo ngo cyera imbuto mbi. Aravuga ngo tibishoboka kuko wotera avoka ngo usarure umuneke. Iyo uteye avoka uzosarura iki? Avoka. Tugiye kuganira muri uno mugoroba, turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo inzira ifunganye. Ariko ari yitugeza hehe? Kwa data. Bwana sifiwe. Iri jambo ryanejeje cyane. Inzira ifunganye Kofi. Inzira ifunganye. Kwezi. Iyi nzira ifunganye niryo rembo ritugeza kwa data. Na data ubwiwe waturemye yaciye mu nzira ifunganye. Yesu Kristo kugira ngo acungure Kofi, kugira ngo acungure jewe imbe pagaza imbere yawe, amepitia njia ngumu sana. Yaciye mu nzira ibabaje, yarakubiswe, yaratutswe, yatewe amashumu, yatewe imisumari. Yaciye mu nzira igize gute? Ifunganye. Mvishe kwigitaramo musa haguruka ubesa. Ihelezo lya byoshike la yayegelela we. Mutuze mube mukulamba mu mahuno. Ingingo ya byoshi mube no lukundo. Okobo lukundo lori mu male byawe. Ingingo ya byoshi mube no lukundo. Okobo lukundo lori mu male byawe. Muyegelezanye mwenyine muzila butewe. Mode balasimre deva. Iyo David ndiyo ibekinga muzamuri manishubahiro. Haleluya, haleluya. Inzira ifunganye. Yesu Kristo arababwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Ngo irembo rigari ngo ni inzira ijana abantu benshi cyane. Iyo nzira ngo irembo rigari ni inzira irimo iraziganiramo abantu ko baratambuka igitondo n'umugoroba. Stage yayo aho baza bategera habaye abakiriya. Sano stage hano baza bayita gute? Gari. Iriya muri Kenya tuyita stage. Bwana sifiwe. Sari bigiye kunyibagiza. Haleluya. Gari jana abantu mu irembo rigari. Ihora yuzuye abantu ko barayicamo ngo ni benshi cyane. Ariko ngo ni inzira ija hehe? Ikuzimu. Haleluya. Ariko arababwira ngo bene data munyure mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye Kofi. Tutarahaguruka rega tutarakubitwa ngo dutukwe. Intumwa zarakubiswe, intumwa zaratutswe, intumwa ziswe inzererezi zisiki. Kubera iki? Bariko baca mu nzira ifunganye. Ndumwaza Yesu zikalibulwa. Ndumwaza Yesu zikalibulwa. Zikaitwa buligoe. Igulo izina lya Yesu. Zikaitwa buligo. Igulo izina lya Yesu. Balotomayo wakabagwa uluhuwe. Kuhisaye muchanya akafwaye. Filipo naye akamanikwa we. Kibangwa cha mwilemo wa Yesu we. Tomayo wakabagwa uluhuwe. Kuhisaye muchanya akafwaye.
Filipo naye akamanikwa mukibangwa cha mwila mwa Yesu we wakamubera ndula itwera genda hashiwe amagulu kagenda higuluwe to wakamubera ndula itwera genda hashiwe amagulu kagenda higuluwe zamurira Imana ishubahiro yewe haleluya izirifunganye tatizo ni gani tangu wasimiriba promedeva wamara waza mu bya Yesu ngo nukudamarara ibya Yesu nta mikini bamo ibya Yesu nta mikini bamo uzuhaguruka ngo wataye urugo wagenda ngurikizeze wagire gute ihangane n'inzira ifunganye tuzi ko na Petero barushe babaza Yesu ese ko twasize ngo tukagukurikira ukuga hanze tuza tugawa n'abantu uzoduhike biba Yesu bunyine byahoze Stefano wakalashwa mabuye we kuhisa muchanya akafwae Matayo naye akatemitwe we kuhisa muchanya akafwae Ndumwa za Yesu zikalibulwa we Ndumwa za Yesu zikalibulwa we zikalitwa burigo we igulo izina la Yesu zikalitwa to zamurira Imana ishubahiro haleluya zaciye mu nzira ifunganye yewe baciye mu nzira ifunganye irembo ngo rigari n'irembo riri mu mudendezo wambara uko ushatse uzujya uko ushatse uzugenda uko ushatse ariko inzira ifunganye igira amategeko yayo Bibiliya yatubwiye ngo izacamo abatanduye iki imitima ngiyo pasiporo y'inzira irembo rifunganye nuguca mutanduye iki niyo visa nuko visa yo guca mu irembo rifunganye nuko ubutanduye iki umutima kabisa kubutanduye umutima gitabo cya Yeremiya gice cya 20 ku murongo wa 5 hazavuga ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru ngo bakagusigunaniwe ngo none se nibamara gufasha amafarashi bizomera gute aravuga ngo none wowe ubuza amahoro ngo mu gihugu gitekanye ngo Yorodani nimara kuzura ngo bizagenda gute niwe nzira yo kwera no gukiranuka we abanduye imitima bazayicamo munyure mu irembo rifunganye ngo nizijana abantu kwa data nizira gapapa we erega kubabara erega kwicwa nabi erega gutotezwa erega kwitwa ntawe erega niyo ziri tujana kwa data niyo nzira tujana kwa data ni inzira irimo amakakama ni inzira iruhije cyane ni inzira igoye irimo amakuba irimo intambara ibabaje iremerewe mu Kristo Bwana sifiwe tuzamurira Imana ishobora haleluya haleluya mu Kristo atora urugenzi hicajije umugore aramubwira ati ndi mu kuryama gusa nkabona kuko no mudugudu ugize gute uzorimbuka haguruka tugende umugore ataye inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu mu Kristo ngo atora urugenzi aramubwiye ngo jewe ndagiye ngusize mu mudugudu wiki wirimbukiro ngusize mu mudugudu namashije ivyo ndi mu kuryama nkabona nijoro ukuntu umwuka wera ari mu kuzakanganiriza ari mu kumbwira kuko uyu mudugudu ari wo kurimbuka tora urugenzi tugende abantu uri mu kubereka inzira ukababwira ngo nibaze baca hano ariko bakifuza inzira y'umunezero yo kubaho neza erega kwa Yesu biragoye biraruhije
usanga abantu bamwe akamaza mu materaniro ngo yashika ngo abana baragwaye ngo bagize ibibazo ngo kandi akiri umupagani ngo ibyo zose ntiyarabigira. Hawa nundi horoshe tihoroshe. Bibiri zitubwira ngo tugwana n'umubiri nande na Satani. Ahora ari maso ku buzima bwacu, yifuza kudukingirana, yifuza ko atifuza ko twoca muri ino nzira, akifuza. Bwana sifiwe. Niho mukristo ngo ageze ku musozi w'igikundiro ngo wabo wabwenge nakamenyero nantagweka namutariganye ngo bwari bwishe bugorose. Iyo bugorose ndubura amaso we, kabona inyenyeri n'imirimo intoke zawe we, nongeye kureba kabona ibiyaga we, tangazwa mukiza we n'imirimo intoke zawe we, nubuye amaso we kabona inyenyeri we, tangazwa mukiza we n'imirimo intoke zawe. Bwaca mu gitondo umuseke utambitse we, kabona n'izuba n'imirimo intoke zawe we. Zamura Yesu yememe. Haleluya. Bwana sifiwe. Ni Yesu wenyine, niwe rembo rifunganye tuzacamo tukagera kwa data. Gerardine yaravuze ngo nitumara guhuruka guke ngo azodupresenta amaze kwicara imbere y'Imana. Atuyu niwe watumye ntegwa icumu mu mbavu we, atuyu niwe watumye ngirizi nkovu mbonana, atuyu niwe watumye nkubitwa byabikoni, ati nguyu mugeni kuye mu bise by'amaraso yaje, bizaba ari ibirori we. Haleluya. Zamurira Imana icyubahiro. Tuzamara igihe turi kumwe na Yesu adupimira imirimo myiza twakoze, umurimo utakoranye umwe tuzawuhemberwa, umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa we, umurimo utakoranye umwe tuzawuhemberwa. Muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba we, muri iyo mirimo myiza harimo gusenga, muri iyo mirimo myiza harimo gufashanya, umurimo utakoranye umwe tuzawuhemberwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Izirikakaye nijana abantu kwa data, ariko irembo ngo rigari ngo nizirijana abantu iriya kwa shitani. Bwana sifiwe. Yesaya bivuga neza, aravuga ngo hazaba inzira nyabagindwa izitwiyo kwera no gukiranuka kofi, abanduye ngo imitima nti bazayicamo. Aravuga ngo baba we tongolo manda sangunu manda evize kutika trinde dive, ngo iyo nzira ngo tizoboneka mintare y'inkazi, habe n'inyabu ntizoboneka muri iyo nzira, habe n'imbeba icyo cyoroheje umuntu yokandagira iyo nzira cishi. Umuntu gusa nupfa kuba utanduye umutima nta kintu kizoguhagarika. Tuzotembera guke, tuziyegerezwa we, tuziyegere. Haleluya. Tuziyegerezwa tumaze gushika imbere y'Imana data. Yarabivuze ngo azofata agatambaro ngo aduhanagura amarira twarize, ngo n'ivyuya twabize dukora. Nane shimwe kuko izo mpanagura ivyuya nabiriye muri Fosque. Hakika ya Mungu izo bimpanagura imbwire ngo niko umuririnda, mumechoka safari ni kweli we, shida nyingi mumepata katika safari we, pole ndugu we, karibuni tushirikiane we. Niyo ndirimbo Yesu azotwakiriza gapa ngo azoza kubwira ngo umechoka safari ni kweli, shida nyingi umepata katika Kigali, pole ndugu. Nuko azokubwira akubwira ngo kujya mwana nageza nkubona gusa n'irembo ryari rifunganye kugira ngo hagere byari bigoye, ariko pole papa, pole ngo tuzokora defere mu ijuru, ngo tugoswe n'abamarayika, ngo Yesu ni uzaba udusumba, ngo niwamara batugaburira ibyo kujya byisi mu ijuru. Umva ingororano tuzahabwa Yesu namara guca urubanza we, umusaza aboneka ko atsinze we, azicara iburyo bw'Imana data we. Yesu azahaguruka n'ijambo
aribwire data wa twese we dore abona gusa amaraso we ubwo narindi ku musaraba we abo mu isi nibamushime we abo mu ijuru bamuhimbaze we uwo mwami ukomeye cyane kubitiraho baze musa kubitiraho baze nanone shanyuka gishanyuka kubitamo baze nzizane kubera ko tuzocaho akaondo wanzambiza nguwe sikuku baba we sikuku ariponi okoa Yesu we na kwa neema na upendo akaondo wanzambiza over sikuku we ariponi okoa Yesu na kwa neema we akaondo we Teresa Malombe la rima sikuku baba Bishop we tuzosha mu ijuru kweli muzamubona neza ko tuzinjira gushya mwirembo curanga musa turebe uko tuzinjira Terem over No. Kofi yavuze ngo asabiye iki kibanza. No naje muzompa ikibanza. Atukuze mukombozi. Amen. Kandi cyo kibanza Bishop azumve ndabifite nayo mfite kuzoyimubwira. Nanone ubwo bije hano nukoga. Mfite gukora anniversaire y'igisirimba. Nikabi. Over! Hallelujah! Twavuganye n'umusaza Serende aho bambaye namba ya muzeherukino ko turandikirana nawe. Bambwira igihe igisirimba cyatangiriye. Bishop ubimenye umunsi nzo gusaba iyo service uzihangana. Njega nta concert ntaki. Niyo utugaburira ijambo ry'Imana nitumara batubwira kuko igisirimba cyaradukamiye. Ko murabona ukumeze gutya ni igisirimba gifatikanyije n'ijambo ry'Imana. Ni igisirimba cyarature kinshukirije abana batatu. Gishiremo Demezala riba Uba
abantu mu bugingo. Twashiye mu nzira ifunganye bishop muzompeza umunsi umwe hano mbabwire ubuhana. Igitondo kimwe nzobabwira ubuhamya. Umunsi bizotibuka neza. Neza mbabwira ubuhamya butagira amandi. Bwuzuye buri furu. Tubabwire ukuntu twisinzerereze kubera igisirimba. Tubabwire ukuntu twabaye abagabo badafite agaciro kubera igisirimba. Ariko ubu nyine turi abagabo mu bandi. Kurumva kiri mu kunsomeshereza abana. Kiza gisomesha abana kikagaburira kikabambika nyina kikamutengeneza ibintu byose. Nta nakimwe. Maombi ya imani, maombi we. Mungu anayajibu maombi we. Twageze tugasirimba neza gushya saa 11 za mu gitondo zikaba umuntu akaja ku ishuri. Aturi yawe amasomo birananiranye. Amaze Yesu akatubwira ngo ibizo ukora nzobiguhemberamo. Niko yageze ambwiye. Zobiguhemberamo gwira ibi. Aho wiswe igifu, aho wiswe ntawe. Aho ubona kuko nta jambo ufite. Zorikuwa. Amaze Yesu ararindamika. Paulo yaranditse mu gitabo cy'Abagalatiya. Aravuga ngo intumwa itaratoranijwe n'abantu. Hoya! Intumwa itaratoranijwe n'abantu jawe Paulo. Nahamagawe n'Imana Data. Umenita baba na mimi nikayitika we. Nomeza ngolo banda. Tandanga zume carte dive. Warampamagaye mwisi na mana masendi tabawe. Yampamagaye. Hari kuri Kanyarira 2007. Saa 7 za nisho. Imfura yayigwa neza twegamiye igiti. Nikasikia sauti ya Mungu. Uzonkorera gwere narebaho nzoca nkahabura. Naribyo nzokora kabibura. Ariko Yesu akambwira ngo uzo nibwo umugore w'umwadeperi yampetse yamashira ku mugongo arambwira ngo mvu munyenga w'Imana. Kuri kana John barahari n'abahamya yamankubitaho cyo ku mugongo arambwira ngo umvu munyenga namubwira ati ko ndawumva. Umvu munyenga yamambwira ngo uzotambagira isi ngo kandi giye kizogera ntukazuca hasi ngo uzozuca hejuru gusa. None ndi mukwika gucya cici kaminuka. Kika gucya kaminuka. Abantu bakama bamiriza. Hallelujah! Mungu ni Mungu. Chakusamwirembo rifunganye uhagarara ushikame ku isezerano ry'Imana. Hakika ya Mungu atatimiza. Mungu si mtu ili aseme uongo. Si mwanadamu ili ajute. Amini tu atatenda. Atatimiza hakika ya Mungu. Nikumwe yambwe ngo si indega wateze ngo nguyo utega imodoka ngo gasigira abana ngo ifaranga. Nakubwiye ko baburaye. Inchi kuzimu se ndifuku. Yesu aratuzamuye. Aragishita. No kucyumweru ku gisozi ngaba bacu twari turi kumwe bama bayishura ako Yesu araryoshe gapa harakarimba badekora bazabarimba tuzanduhangayike iribani rya Yesu vo mutuje we tuzawe nduhangayike iribani rya Yesu vo mutuje we amaso y'ibikeri n'urusaku rwabyo ntibijya bibuza we ngo umuvomyi kuvoma we tuza we tuhangayike we iriba ni rya Yesu uhagarikiwe n'ingwe ngo aravoma we mongeza ngolo banda samune protejine ba Yesu tuza wumvo na mamvuma yavuze wamwadepe iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu we kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata we iyo mbimenya we timi salarime kambara tima happiness de vie sango no mariwa tandala simetiwa treveda contre deva iganganiriza irifunganye
tubanye n'ukuri hari igitondo kimwe Yesu azogusetsa turakubana niko bigize yavuze nabajije Bibiliya we igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we hakurya yagwaruzi we iwacu niho nzicara nkaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarari inyuma y'ibihe we nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe we mpagaze mu gihe kitazashira we tubane na jambo ngwampa ijambo umvugira ijambo imbere ya jambo we ariko bisho mwagize neza kuduha agatuti uzi ko Yesu nanje azompeza umugisha kuko nabwirije muri Foursquare nukuri haguruka mukunzi wanje we ngwino tujane dori tumba rirashize we uburavyo burabije kwisi we igihe cyo kujwigira cinyoni kirageze we ngwino tujane mugenzi we iyo tujane heza kurutaho dutuye we tuzabana na jambo maza duha ijambo tuvugira ijambo ngo imbere ya jambo we ariko nanone kibaki kubera ko twahisemo Yesu iyo tuja ngo ni heza kurutaho dutuye Kofi nubwo twatuwaca ariko tuja mu irembo rifunganye ariko ni heza kurutaho dutuye nubwo tuwacha bikomeye tukagwana n'intambara iremereye cyane lakini ni pazuri sana ni pazuri ninatamani sana huko mbingu ninatamani sana huko mbingu ninatamani sana natamani nitaona wale warafiki wameanza natamani rafiki zangu wote wameenda natamani huko mbingu tongela ribanda zove Imana ibitse rujogote wadusize mu mutara tuzomubona natamani rujogote hakika ya Mungu rafiki zangu wote wamependeza sana we kingali natamani makao ya mbinguni we taiwa we tuzababona intwari z'Imana mama natamani sana huko mbinguni Bavzeyi we tangu rubanda esanimeta nduwandanda kevizinga riparte dima niko yabivuze ndamubonye ngwarambuye amaboko aje guhobera umugeni wamwemeye we kandi ijwigiwe ninkumugezi usuma we inseko ye ninkoticaye we ndora umunezero muririmbyi wakijijwe we ndora umunezero wa muyumbe ngusenga we ndora umunezero bene data mwe ndora umunezero Sioni kumana we ndasoje meme inzira ifunganye longolo banda la sibe zongela te papa Yesu yanyuze mu nzira ifunganye titworeka kuricamo kuko no watubanjirije ayiciyemo niba hari umugabo warenganye ku bwanje Yesu yararenganye we yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23 we bagukubise bakora inkoni ngwibabaza we bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera we nikichatumye utikiza we kandi ijambo ryawe rikiza we mbese ko wari kuvuga rimwe we umuriro ukamanuka bagasha we ariko Yesu yagize imbabazi ye yagize imbabazi kugira ngo jena aya masaha tube duteranye mu nzu y'Imana niki cyari gutuma atikiza yari afite imbaraga zose ariko abona kuko gutotezwa kuri kwambara ubusa gucibwa amacandwe gukubitwa gutotezwa ariko gutuma guyereka agira agaciro ariko gutuma je ngira agaciro tunyure mu irembo rifunga nubwo rigoye nubwo riruhije nubwo ririmo ibibazo
ariko ngo ni inzira ijana kwa data. Umwanditsi aravuga ngo abazoja muri iyo nzira ngo ntibanduye imitima. Bakundwa b'Imana, torero ry'Imana, mwihanganira inzira ifunganye, mupfe kwiyeza imitima, nta ntare y'inkazi izoboneka muri iyo nzira. Ijambo ry'Imana ribaganza. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Numvishe ko tugiye gusengera ibyifuzo